asithathe leli thuba sivusele ku 13 letikhona la sivusele kubaholi lesinabo la ngekhathini nizivusele nakuba emaswati onke la khona la silalele lo sikhuluma silapha namuhla singusinathi sihambisana na SASSA lekuyinhlangano yabo head teacher ama school administrators la ngephasi kwakhe sinathi lo seceleni kwami nje kumabhalane lomkhulu wayo le nhlangano yebaphathi betikolo singusinathi sicela kuvela ngendzaba lelikhuni ekuyindzaba lesesikhungethe nje kulamalanga lesiyibona solo iyabobotha sibheke ukuthi kumbe sesibuke elikhalweni sibathe kumbe nahulumende khona la kwendeka akusho noma litiko likukhulumise sitawucala ngekulilela imindeni yebantwana lasebashonile o labashonile kulamalanga kulesigameko lesibhekene naso sokuthi kubonakala abantwana bebiwa kubonakala abantwana basondva lekusimo lesibucayi kakhulu thina-ke singusinathi sithinta ngqo indzaba yebantwana ngoba ngibona lesisebenta ngabo siva buhlungu-ke nangabe munye wabo nje alahleka sihlale siva buhlungu nangabe munye wabo afeyilile kanganani-ke nangabe kutaba ukuthi sosishile emhlabeni so lesi sigameko nje lesibuhlungu kakhulu timo letingasito letilula kubothishela siyiwalilele nawo ema-comrades labafundisa labo bantwana sincesidele nabo futhi bantwana lebafundza nabo labantwana sithi asimane sikhude sicele emaswatini ukuthi maswati lamahle sicela asimane ukuthi asibambisaneni sesimo lesimatima lesibhekane naso seyindzaba yethu sonke asingayibukeleleni nje ukuthi kumbe itawusetshenziswa ngamaphoyisa kuphela but asitameni ngayo yonke indlela kunaka kulamalanga abantwana uphuma ekuseni umntwana wathi ukuthi uye esikolweni sibonga nasibuye sabakhanza nasibuye emisebentini ukuthi sibakhanze bakhona emakhaya lesimo lesimatima kakhulu lesi kusivisa buhlungu-ke ukuthi noma uthi ukathe uyamthinta uhulumende sibhekile ukuthi litiko libe khona leli kwentako kubonakala ngathi kude lo kwendekako ngitawuchaza nje lokuthi simo lesikhona ikakhulu etikolweni letincane tema-primary ukhanza lokuthi ngenxa ye-congestion labanayo ngana i-CPE lebesikhala ngayo letifundo leting-12 ukhanza ukuthi atisa-accommodate ku-timetable sekubita ukuthi kwelulwe lesikhathi sekufundza as a result tikolwa nje tema-primary letinengi ukhanza ukuthi setingena ngabo-7 letinye ngene ngabo-6 ekuseni tiphume entsambama lekubo-3 so lokho kwenta ukuthi bantwana siyathi ukuthi bahamba tigaba letinze nabaya etikolweni ukhanze ukuthi kubita ukuthi aphume ekuseni kusesemnyama ekhaya ahambe aye esikolweni lokho-ke ku-expose kutotona leto tinkinga lesikhuluma ngato nasentsambama-ke nangabe esikolwa nje sase-primary siphuta kuphuma lilanga selisheshe lishone ukhanze ukuthi lishona lelilanga umntwana solusesela endleleni abe exposed kulaba kuletigebengu tintshontsha abantwana siyacela-ke lokho ukuthi litiko letemfundo alimane lisibambise limane libambise emaswati kulesimo lesi nyalo ebusika bekungaba nangabe bekungaba possible siyacela nakubo bothishela labakhulu nabo bonke nje ema-colleagues simane sibambisane kumane kumbe ajaswe letikhathi tekungena etikolweni ikakhulu ema-primary nabangamane kubede isikolo lesingena before 8 kumane kutobanjwa ukuthi bamane bantwana bahambe kusakhanya nalapha-ke nsambama naphunywa kubede isikolo esitawuphuma after 2 sicele ukuthi labantwana batokhona kuhamba kanye kanye asiphindze-ke sicwayise nokuthi kuletikhathi leti nebantwana ba-exposeka naba labafundziswa ikakhulu laba bema-external classes ukhanze ukuthi ubita abantwana ngemgcibelo ngenxa yokuthi labantwana lobabitako baba igroup lencane
so ukhaza ukuthi lokuhamba kwabo kuba ngcono nesikhathi bahamba bayigroup lenkulu nakahamba nje umntwana amunye hamba ngamunye yedwana baba exposed nala kufundiseni ngalama holiday nanabo futhi kwenteka kanjalo baba exposed kwangathi besingamane sitame ukuthi sibone ukuthi singenta kanjani bothishela baphathi betikolwa nalo litiko sicela ukuthi kube khona leli sibambisa kuko bamane labantwana beMaswati baphephe kulesimo lesikhona kusivisa kuhlungu kakhulu siyacela ukuthi Maswati asisukumeni sibambisane kule inkinga lenkulu lesicela ukuthi hulumende akente taba ikakhulu kade litiko letemfundo siyacela nalo ukuthi kube khona likwendabo nawo emaphoyisa akuvakali ukuthi ngiphi indlela langayenda ukuthi kubonakale abe visible ikakhulu etindzaweni lesemaphandleni la khona bantwana babonakala bayitarget yaletinswela boya siyacela nje ukuthi simane sisitane ke to that effect kuze simane sigweme lokwentekako sikuvimbele ukuthi kungendeki sicela kubayala nabo labo labaganga ngebantwana beMaswati bantfu abafunze kusebenta nangabe ungakakhoni ungathola umsebenzi asitame lokho longakwenda hayi ukuthi ungacabanga ukuthi ufuna kunjinga ngekuthi ubulale bantwana nangabe bayabulalana abazami ngani labangangabo ngoba phela kucinela into usukela umntwana nje lomncane longathi lutho bese wena uyambamba wenda lokho lokwendako and ebebantu bakucala bebakade ba selfish in fact mina ngibona ukuthi ba selfish nawe abantu bakucala labadzala lebe bakhona before baba selfish njengoba ngalendlela lesi selfish ngayo thina lesikhona nyalo ngabe thina sikhona yini so ke kufuna ucabangele sifise ukuthi bantwana beMaswati baphephe sicela ukuthi simane sibambisane eMaswati kuloko batali ikakhulu ke nasema preschool lethi kwethiwa Tingulisa siyacela ukuthi nani adjustante ikhathi engena ikakhulu ekuseni akumane ngoba ukhanza ukuthi babakhona labantu baphekelethelako labantwana ekuseni ukhanza ukuthi babese nasebajika insambama sebathambela bodwana siyacela ukuthi akubede idistance umntwana latayihamba abe yedwana kusuka ekhaya lose preschool ayofika esikolweni akahambe nemuntu lomdzala kanjalo noma sesifika isikhathi sethi iphume leyo preschool amane phinze futhi alibalandwe abantu labadzala bahambe nabo bayofika nabo emakhaya kuze batophepha bantwana beMaswati ngicela kugcina lapho nginikede nobhala wasasa naye kube khona la kushoko kule nkinga lesibhekane nayo siyabonga siyavusela eMaswatini onke ngivusele emengameli ngivusele emabhalalelo omkhulu wasinathi ngivusele ku-editor nakuto tonke etintsatheli nathi siyinhlangano yebaphathi betikolo abo-head teacher nabo-deputy lokungusasa Swaziland Association of School Administrators sithi nje asivete lokwekuthi sesikhathatekile kakhulu ngaloku lesikuvako nalesikubonako lokwentekako eveni kuphathanisa kakhulu lokwekuthi thineke sibothishela vele nje umsebenzi wethu lomkhulu uthi sibuke umntwana lo mntwana simbuki lokumfundisa kuphela siyenza siphinde sibuke nekuphepha kwakhe nakala esikolweni kuyajabulisa ke lokwekuthi thina siyagadza ngala esikolweni ukuthi umntwana afunde aphephe kepha ke sekukhona laba bese bahlalela abantwana endleleni kuphepha kwabo akusekho endleleni kungaba kwekuthi nje sisho ukuthi badali abanake lokwekuthi bantwana vulnerable kakhulu ikakhulu nyalo ngalasikhathi sale season yasebusika iwinter lilanga lisheshe lishone labantwana ke vele labahamba indlela letinze kuyatholakala lokwekuthi bese bakhandwa ngilobu umnyama kuyawalala baseselati etindleleni sengathi badali bangabambana badali bebantwana beMaswati kuto tonke letigodzi talelive babeke embili bantwa babo kube naloyo muntu loliswati abe liphoyisa agadze ukuthi bantwana bahamba njani badali nje kungabasebentela kwekuthi vele kuleyo ndzawo noma leso sigodzi kube netindlela tsitele bangadenda lokwekuthi bantwana babonakale ukuthi bahamba nabo labantwana bahambe bama groups lotowenda kwekuthi
nangabe sekukhona mhlambe lithabela ngodi libonakale litokhona kwekuthi ladeke siyathemba nekwekuthi batali kumbe batawusukuma vele babane bayibukele indzaba ngoba bantwana babo nabo bafuna ukuthi bakhule babe bantu kusasa kulokunye vele sekukhona lokwekuthi siyabona lokwekuthi ngendzaba yase primary kakhulu njengoba iteka president wasinathi sekukhona lokuthi bothishela bathi babambe emathuba vele ngalo 10-2 kuyavama lokuthi kube ngisosikhathi sokuthi bese kubanjwa emathuba sekungaba nje ngilokuthi sicele etikolweni kwekuthi tisawabamba lamathuba dibuke indlela yokuthi busika nabo bunje bumile buthi ngisheshe ngiyashona mina ngalesikhathi lesi kumane kube kwekuthi sibabukele labantwana sibuke nalokuthi basuka kuphi ekhashana lo sekunye lo sekusikhathatha ngilokuthi letindzaba tiyafika kulabantwana lokuthi bayeva lokuthi kwentakalani kulabanye babo lokho sekwenta labantwana sebatawusaba vele sebayesaba labantwana abasati ukuthi kuphepha kwabo kukuphi thina sifundzise ukuthi tikolwa kuthiwa schools are centers of care and support kuthiwa kufuna kube indzawo lephephile manje ke asati ke indleleni sitatsi ke indzawo lenjani asati nethi sitatsi emakhaya ke khona kunjani kepha ke sekusho nje ukuthi eMaswatini usengathi ongangabambana simelane nana umkhuba lo sewubhokile eveni umkhuba lo mubi ukuthi kubanjwe labantwana kuba buhlungu lana nawuva ukuthi kuthiwa imoto ibonakele ithatha umntwana kuthi kungakapheli imalanga amangakhi kutholakala isidumbu semntwana yasathi ukuthi kungenene eveni lo moya lo mubi kangaka wekuthi labantwana bese basi lahlekela ngale nandlela siyanxusa nje ukuthi eMaswati sibambaneni sonke sibothela botsha abakhulu sibatali nawo wonke nje umuntu naye asalanaka nyalo umntwana bantwana sibabeke embili ngoba bangumliba vele lo ya embili siyabonga siyabonga cela sinikete nalobhala lomkhulu osinathi kube khona la kusho asibonge president sibonge kuwe editor ngetinzatheli etikhona la maphephandzaba lamabili Times ne Observer sibonge nababukeli bakho comrade editor sibonge nabo tishela labakhona online ababukela khona lapha satawubukela botishela laba malunga sinathi kuphela comrade editor ngetinzatheli president sowendlusele ulila kwethu emndenini wasesihluthe naleminye imindeni ngoba akusiye lona kuphela lo loboshiwe lo lobulewe umntwana semahlandla kwendeka lokubulawa kwabantwana besikolo baya noma babuya esikolweni singusinathi banika bebantwana isikhathi lesiningi sidiva sibancane ngendlela lekwenteka ngayo uma ngabe nje umntwana utawuhamba angilophilile angagula indzawo bese sekuthiwa sowulahlekile nyalo nakalahlekile umntwana sesiyathi ukuthi noma kanjani utawutholakala safile thina ke sinyonyana lokho akusiko lokusiphatha kahle lokho akusiko lokusijabulisayo sithumela kakhulu nasithola tindzaba nebranch yethu yakuNgulungwane ngamabhalane comrade Severus banje ukuthi umntwana sotholakele endashonile endesidumbu sakhe sihlahlele ungayi-imagine nje lendlela ebuhlungu kangaka ukuthi umntwana akho lomncane lomncane kangaka noma ngabe mdzala nje njengana ngumntwana editor lana sobulewe nako kungasisa buhlungu kakhulu sahlahlelwe litho temtimba setinilena le sinyonyana comrade editor ngetinzatheli sithi emalunga ethu akeme ngemumu ngoba ngemgcibelo sitawubita buholi benyonyana lokubahlali phambili lokufaka ekhathi general council lokuma branch onke nebuholi bema national committees nema entity asinathi
lokufaka ikhathi SNAT co-op na SNAT burial na SNAT medical aid sibabitele emhlanganweni lapho khona sitafike siyidingitsele ndzaba lokuthi siphuma kuphi nyalo sibheka kuphi lena seyindzaba yethu sonke and sitawucela emalunga ethu la kulawo mango uma ngabe kutakwendeka ukuthi umango lapho bafundisa khona nakuleyo branch lapho ikhona khona lesigameko uma ngabe umango uphume umkhankaso ufuna abantwana bothishela vele nishiye phasi emajoko nishiye phasi emachoki nisebenze nemango angeke sikhone ukuchubeka nekufundisa kube kuthathwa abantwana angeke sikhone ukuchubeka nekufundisa kube khona abantwana labangekho nalese babulewe uma ngabe nje khona umango lokwendako sibothishela ngeke sihlale phansi teachers are leaders we must participate kulolu hlelo lelo sekubonakele ke ukuthi simaswati sisebaleni asikaphephi sithi ke emimangweni lekhona yonke eveni akasukume imimango ivikele abantwana ivikele abantu besikolo letinswela boya letibulala abantu bethu imimango ayakhe nakule sikubita ngokuthi ngema community councils lama community councils ngiwo lawo yawathi ukuthi kuleyo mango timoto takhona udingitiphi timoto dabobani bantu labakhona kulenzawo bobani labantu bobani labahamba bobani tikhathi kwendekani kuphi lama community council ngiwo lawo shesha detect uma ngabe kunemoto yekuhamba lengatiwa lama community council ngiwo lawo shesha detect nakunebantu labekuhamba labangatiwa kuleyo ndzawo lama community council ngiwo la ugcina i-security yakuleyo ndzawo indzawo nendzawo ayibe nayo le council leyawubuka ukuthi live liphephe kanjani bantwana baphephe kanjani nale mimango iphephe kanjani ema community council akana umemetelwa ukuthi nyalo sekunemoto lethatha umfana wakuphi ngoba ayawukwati ukuthi atshelana kanjani kuvinjwe tikhala kuvinjwe imigwaqo kubebede imoto letawufika ithathe abantwana kuthiwe kunemuntu logijimisa abantwana wabaleka wangatiwa ngoba wona lama community council ayawuhlala aqaphele agadze simo ngoba ema community council ngiwo labeka kuphepha kwabantu bakuleyo ndzawo embili kudeke umuntu lotasigadzela umango maswati ngaphandle ukuthi sitigadzele ngitsine imimango yethu ngaphandle ukuthi sicoshe abantu labangasibo bakuleyo ndzawo lesingabadi ngaphandle ukuthi kuvinjwe phindze kuseshwe tonke timoto letawungena kuleto tindzawo letingatiwa naletatiwako tifuna tiseshwe ngilama community council ngokuthi kuteni lokuphethakele lakhathi kuleyo moto lokuganga noma lokubucala bese badila nalowo muntu sithi ke editha netinzatheli ngemgcibelo sitabe sesiyamemetela ukuthi SNAT uthatha luphi ihlelo luhlelo leli lokuvikela bantwana luhlelo leli lokuvukela ukuthi babulali bangabulali umlibalo embili awu imagine nje lo mntwana akho omncane wase crash wase primary wase high school leso umkhanza ajutshwe tandla ajutshwe inhloko ajutshwe lokwa naloko aso imagine nje kube wakho lo mntwana maswati akusukume lonke leswati lilwe naloku esikubita ngokuthi sine lena yi national disaster kube kuyendeka ndvunankulu ngabe so udeclareile state of emergency kube kuyendeka ndvunankulu ngabe so udeclareile ukuthi tikolo atime kuze kutholakale babulali so ukhulumile ke president ukuthi tikolo asetimane tingene ngesikhathi emini phindze futhi tisheshe tiphume siyawuqela nakubo balingani bethu ukuthi siya understand comrade indaba yesilabhasi siya understand indaba yepressure siya understand indaba yokuthi sekuyobhalwa but maye kubuhlungu ukuthi ubide abantwana nga7 umfana avuke nga7 ajaye yongena eclassini lakho bese akasefika esikoleni bambulala ngalokho sibahamba bodwa labo labangena nga7
lenza bayema extra classes balinganise ikhuta sicela ime banana labaphuma ebusuku sebabona lamgwaqweni baphuma esikolweni ebusuku kanti basetohamba indlela lenzi siyacela balingani lesimo sesibi akusiko mnanzi ukuthi ungathi wena ubite abantwana ngesihle ufuna kusita bona abantwana bese umntwana soyashona ushona etandleni takho ushona ngokuthi wena ubite umntwana ngesikhathi lesingasiso semsebenzi sicela sifundiseni bothishela kusukela nga8 siphume nga2 e-primary school bahambe kanye abantwana phinde futhi kuphunywe nga3:30 e-secondary bahambe kanye futhi abantwana futhi lesikole siyabantu abantwana bakhashana abasugcinwa bantwana isikhathi lesithe esikolweni abasuvunyelwa bahambe nabo batali bantwana babamikise esikolweni aqashwe timoto letawuthatha abantwana labancane bamikise abantwana esikolweni phinde futhi bahlanga bethu abantwana lena indzaba yethu sonke simaswati ayisiyo indzaba yabathishela ayisiyo indzaba yabatali ayisiyo futhi nendzaba yemaphoyisa seyindzaba yawo wonke umuntu besibheke ukuthi kutabe sekuboshwe umuntu kungimanje but siyabona ukuthi bantu ababoshwa isikhathi sekubopha abantu ngazuthi sihamba kancane kutawubita ke ukuthi kube khona umnyakato lo wendakalako kutawuphocelela babe emasango lokunathi khomi ukuthi abophe bantu lana kuthenga ukuthi kuboshwakale bantu endasinge ukuthi umfundo asatholakele ukuthi nguye nebufakazi amaphoyisa atholile ukuthi nguye lona lobulalela abantwana labangaka bese sokuthiwa uhleti nje lapha ejele uqetha imali yethu futhi ema taxpayers ubekiwe nje kodwa bantu bethu nabo sesibethu babe bafile sike sakubona ke kwendeka lokuphambilini kunelijaya lihleti lapha liyondliwa lapha labulala abosisi bethu nabomake bethu ngesibhuku nangesibulawela la kuvuma futhi lokho but namhla lokho solo nje lihleti lapha iso ngeso bekunene kusho iBhayibheli siyabonga ya asibonge kumbe sekungaba kuvulela imibuto nangabe ikhona lengaba khona ukuthi insatheli good president ongana ngaba verify ukuthi lesiseva wena ukuthi vele sicishe wonke umuntu uyabona ukuthi akusesenza amaphoyisa namateknoloji seyenza bayethu sonke so le believe ikhona maybe lamanda key points ngokuthi etikolweni njalo ukuthi especially the preschools noma okay noma saqala primary ukuthi le mali ku adjust le kusebenza kube ngo8 between 8 and 2 p.m. Yes. Then high school kube ngo8 to 3:30 p.m. Yes. Then ke sengokukhuthatha ukuthi bantwana labo lokhonakalako especially abancane abamikiswe balanda letikolweni. Yes. Nekuthi ke kube ama extra classes kuyabonakala intention school ukuthi kusitakale bantwana but nakangamiswa kwanyalo ukuthi at least abantwana bahambe kusakhanya until kutholakala lamana kubanjwe labana kutholakala yes ngikhola lokhilo lokuthi lokunye lokuthi nalama communities angakulungisa lokuthi bende indlela ukuthi kumbe lawo maphoyisa emangalo but lawo ma community councils njengoba Washington obhala basebenzisane babe busy ku assessa lesimo basite lesikhathi kakhulu lesikhathi sekungena kwetikolo twazi ngena kwetikolo batame kuba busy leto indlela leto phindze futhi nalapha ke nasebaphuma bantwana babile emakhaya kube nalendlela ukuthi umango ubonakale uba busy uba vigilant kuto sita lokho nako ke emaphoyisa sicela yona le vigilance yawo kuyo yonke imango bonakale nje ngaleto ikakhulu ngathi ikhasi engena kwetikolo nokuphuma kwetikolo siyacela ukuthi babonakale basisita kunanathi timoto I think kune part leti moto leti rentwa nguhulumende we don't know ukuthi kukahle yini noma kuba sifuna ingena kuloko but leti rentwa nguhulumende for amaphoyisa siyacela lokuthi akabe akumane kube khona noma lesi ngelethi tika elikhombisa ukuthi imoto emaphoyisa ngoba lapha kuyasolakala lena describe labanye bathi imoto le description ifanana nathi leti rentwa ngawo nguhulumende rentela emaphoyisa so ke kutawusita lokuthi tibonakale kube lendlela tibonakale ukuthi lena emaphoyisa
angatulibala emaphoyisa kumbandakanyeka nalapho kungasiwo kungasiwo khona. Ngiyabona ukuthi ngaba nje ushido mo lapha lokuthi sataba ne-meeting on Saturday by to discuss and move forward. But we have been speaking to Emma parents and we even have spoken to ESCAP because my parents are calling for a temporary closure of schools until the situation is normalized. Lokuthi ngabe nini usinathi bengathini kulo because ESCAP anayo in support of people abaleti. No, thina angeke sipreempt umhlangano wa Saturday. Umhlangano wa Saturday utawuchama nesombululo. Wa General Council ngolo tawu decide way forward but nje besisho ukuthi meanwhile decision isengachama besikhala ukuthi kuve kwenteka nama measures nanga otherwise it is important vele ukuthi ithi sifuna kufundisa umntwana lophilako. Asikhona ukufundisa intumbu so it is very important ukuthi we protect bona kuqala ukuthi baphile. Sayithola indlela ngale ngomcibelo we are going to announce emalungeni akwadi ukuthi naku la sesibheka khona. Yeah, I think isitawubona ngalo mcibelo sesikhulumisa khona.